Enkayini kava ngomfazi shem, lixesha lendaba. Molweni uba niyafuna. Zilibaseke kakhulu ezanamhlanje indaba ngoba benibanjwe ibhabhalazi imini yonke. Anexhala kwaye ahleli ngokungcungcutheka amadoda anempandla KwaZulu-Natal emva kokuthi ndikwengxelo zokuba iimpandla zabo zifihle ubutyebi. Kafushane uthi amaphoyisa asola ukuthi kunabalaphi bendabuko abasabalalisa amahebezi athi amakhanda besilisa abanempandla noma agunda imbungculo asuke negolide. Basuke benethemba lokuthi uma lamakhanda lethwa kubo bazobe sebewasebenzisela umuthi. Kuze kube manje amaphoyisa asebopha abantu abane abasola ngokubulala abesilisa abanempandla. Sise KwaZulu-Natal sinjalo ivathelwe ngempama iboyfriend kaVathiswa isazama ukuzenza ugabhadiya kuVathiswa. Mina umuntu osebenzayo la nje ngiyasebenza njalo mase ngicela imali kuwena wenza la something yabona mhlawumbe ngicacisa uba indoda uma umfazi. Ngithe ngeke ngithathe imali yokugcina ngiyonikeza wena. Hambe ukubhula tshwaleni. Icaphuke de yabuya ingathenganga nezo zinto ibiyokuzithenga kwaBoxer indoda. Inkwenkwe umntana hayi andiyazi mina le way. Ngicashulwa omunye usisi waseBoxer Nkosi yami uthenga ukudla kwezinja ubuza mina ukuthi kona kupho kumnandi. Ey Nkosi yami. Akakwazanga ukubuya nayo inkunzi egusha yakho wabo umzukulwana kaMangqosini nanjengoko aye waxelelwa ngutamkhulu wasemacwerheni ukuba isaxakekile le nkunzi egusha. Silawena ngofuku report apha uya kukhupha inkunzi egusha. Uthe utamkhulu. Hayi le nkunzi egusha iyakhwela apha. Ezi zakhe zinayincanca ukhwele zagusha zakhe. Iyakhwela lo nkunzi. Hey. Basagqibezela uDisemba ngoJanuwari ogogo abangafuni ukuguga basegugu lethu. Siziqokelele sazigqiba saziqongqotha saziqoshelisa siqhubeka singagqibelisi mntanomgquba mayingqamane kwixela izayo. My baby drum to move. What is standing over you? Long is to for you to